ай шоу бизнес фоида нест, ай ту бизнес фоида ҳаст. вақте ки план А ҳастай, нашид план Б дагзарно, алфавит мунасиб маленький же А нашид Б, Б нашид В, Г, Д же рафтанги дашти. Пулро одаме ки дӯст намедорад, бо пул шинос нест. шахсияте ки як бор гапро фаҳмад, дуюм бор такрор кардан дар кор нест. шахсияте ки 10 бор такрор кане, уже ки шояд ки ба ӯ фоида нест. ман ин кори ки хайр пешкунакро ин чиза дӯст намедорам. рақобат нест дар ин кор. салому алейкум дӯстон, подкасти Три медведя пешкаши шумо. Дар ин мавсиму дар бораи чӣ гуна шудани тиҷорат дар Тоҷикистон, чӣ гуна рушд ва васеъ кардани он суҳбат мекунем. бо шумо имрӯз ман Фарход Холматов, Бехрус Насриддинов, Искандар Мирзоганиев ва Зебо Таҷибаева ба мо кӯмак мекунад. ду мавсиме ки ном гирифтааст бурд ё бохт, тақдими шумо. меҳмони имрӯзаи мо дӯстони азиз, дӯсти мо аст роҳбари ширкати Тоҷикон Холидей Мансур Нигматов. салому алейкум Мансур, хуш омадед. салом Меҳрӯзҷон, салом Фарҳодҷон. гуфта ки шуморо гуфтан дар кор нест ки одамое ки нав мешиносем мана ё ман шумо нав мешиносам. ака Фарҳод аки муддати 15 сол зиёдаи 15 сол мешиносам. хитам ки камтар як сол раз нест кунам. ҳазор раҳмат ки дар барномаатон даъват карден. накумуш бо ҳар ки барномае ки шумо ҳастай, шумо на қадам мегӯед барои канали YouTube мумкин меша гуфтан ки неҷа чандум барнома. ин аллакай 14 барнома. 14 хашмо одамои кунуна буден за чӣ мудавват. бале, барои бошад мо як бора ба ту савора омода мекунем. имрӯз Мансур Нигматов ровӣ нест, балки мо ровӣ ҳастем. марамат сарш мекунем. Мансурҷон, аввал интернет кафе буд. дар он вақтам сурудҳоро ремикс мекардӣ. умуман чӣ гуна тиҷорати ту оғоз ёфт? оз як бора шумо дар соли меде чанда ёдзад росига 20-22 сол қафода росига ин соли ҳамун 2000 буд. не 1999 2000 хам 2000 гӯем интернет кафе дар ёди мо шахсан сахсан дар буд. яке аз якум устоди ман гӯям ки бар ҳамин сфера ки ҳамин кор пеш мебурдем. бале якум устоди ман акай Бахтиёр буд ки ман дар ҳамун интернет кафеаш кор мекардам. муддати 1 сол кор кардам, шукронаи худо. дар ҳамун кафе кор мекардем. рости гап вақти 4 буд интернет кафе телефон одамо ҳар ҷо занг зада наметонистан. ҳар рӯз дурон бисёр буд ки бегонӣ мешуд ҷе худам тоқа мемудам ки ишка занг зада интернет намед вақт мардум чиқа интернет соз мебад ҳами суруде рости гап гӯш мекард мештим гӯш кардан бекорӣ мештим баъд ҳама хеле омад. баъд якум бор пеши ман диҷей Аспирин омада ман рости гап ҳамин диҷей омада дуромада ба гуфт ки Москва занг мезанам. гуфт ба модараш буд академи занг зад. гуфт баъд ҳама вақт занг зад. баъд ман вақт чиқа гирон мекард секунда жад мекард чанд минут гап мезана. баъд ба гап зада шуд. баъд хай пула бурор ки пулиш нарасид. ба гуфт ки мешам аз порсия тебе зани суфтум. ҳад нагуфт ман порсия намедонистам чӣ роси гап. баъд жад кам меса хай баъд ҳар ҳафта чуд мешуд. баъд омадам чиқан шав кор мекардан. рӯзона хом мерафтам ки чӯ та номадист шав шуд хама рафтам. агар рашуд ки бахом шав кор кунам сар пула дурура. баъд дадкам ба ки рафтам ки ёфтам шо. баъд дуромад ки дуромад хай диҷей хай аппарат омада мин диск буд вақт мин диск буда мондаги. гуфтам ки это чё гуфтам мо беуда пулит намонд. гуфтам это чё гуфтам. ба гуфта ки это гуфт диҷейский пул ми музыки ставим. да гуфтам да нигоҳ а чё за танцуют люди. да хай короче ами кайф кун буромад рафтам ту диҷей чӣ боша хаба омад да бошиштам дальше ки бо ҳар 3 рӯз пас 4 рӯз пас ман ки да занг мезад ман намедонистам. фақат ман номера медод набирад мекард тамом. баъд ҳами шиштам ба охи интернет чанд буд охи 126 килобайт 256 килобайт у як чи загрузка медоди 3 рӯз мекард. баъд ҳами меҷиқид меиштам кофта хай баъд ҳами оғоз шуда ки кайф дод. баъд аки Латиф яке аз аки Латифа мешиносем. аки Латиф ки яке аз беҳтарин ҳами звукаждор буд. вай буд гурӯҳи Blaze буд. аввал продюсерӣ мекард. баъд ҳама омад овард музикаи Саратон аввал гизаронд компютери ман гуфт ки Мансур ҳамин ягон ремикс ки зурай гуфт. ман гуфтам чия баъд дод рости гап 1 сол ман даст накофтам. 1 сол гузашт ҷоха интернет кафемо калон шуд. худом меде ки калон буд 15 компютер шуд бисёр шуд. баъд ҳамҷода гирифтам ҳамин суруде бо гӯш кардам яке папкаи кӯна ки музика чота бени бинасиб ҷои басуҷ ама мардум ҳам чиза дӯст медошт. баъд ҳама гирифтам кати Counter Strike
хуҷандиё ҳамамон команда ҳама ҳава гирифтам номикс кардам короче полный алараш кардам шад баъд якум ба омадам аспирина гуфтам ки аспирин пожалуйста эту песню поставь нет здесь знаешь какие треки проходят нет нельзя гуфт Мансур гуфт гуфтам пожалуйста гуфтам один раз гуфтам нет гуфт это шеф аругад баъд шеф вақт вай бад хай ҳамо шефи ҳам порсаид баъд омадам гуфтам илтимос пожалуйста гуфтам не гуфт баъд дурмардам аки бобоҷон охрана главан дурмардам гуфтам аки бобоҷон фаҳмоша гуфтам аки бобоҷон омад гуфт ки треки ҷианамон гуфт баъд качте оз аки бобоҷон хатона тренери 55 мо баъд дуровардам шо баъд ам трекамон фаҳмиди ба ма рафтам гуфтам изо кашм гуфтам ки чихе мардум рақс намекуна чихе баъд номи мара гуфтеста баъд омадам ки хай гуфтам диҷей проси чи не простам ба ки аспирин бегони буромада ки гуфт ки чӯ это за трек был гуфтам как вообще да супер гуфтам как супер ба уже погон ки есть гуфтам без гуфтам ай ба гирифтам диска гирифтам ай дасташ гирифтам аспирин гуфтам ки гуфтам намон гуфтам чӣ ба гуфтам ша ба рафтам трек намон моли савдокӣ не это если вот это маркетинг начинается это мартвол намон барои чӣ барои кас суруд вақте ки мебуромад ва ном надошт ва мебуромад популярӣ мешуд мада зарар мерасонад ки ман номи хидма намонду ва ном немуд ки мин дискода намон ба бурд мо бародан ба пешаки латиф рафтам ки латиф гуфтам мера номша диҷей аладин мон бак латиф чӣ ба гуфтам мон диҷей аладин попурӣ мон ба мондакша ба бурдим аспирин додам аспирин фикр так называется песня гуфтам да ба вақт мини диск буд вақт компютер мардум чанам одам мерафтан сурудои да компютер мерафтан мини диск мегузарондан баъдам хиба рафт аҳамият надодем хайба гузашт қариби 6 мо 5 мо дига гуҷои намерафтӣ ҳамин овоза буда суруда гӯш кард суруда трека гӯш кард дар ёд дорам ки ман аз ҳамун соло ин таронаи ремикс попури бениҳоят машҳур буд байни ҳамин чиз ман мотиватсия дода рости гап ман мотиват баъд дуюм трек баъд сеюм трек ба ҳам хел рафт баъд гурӯҳи тоҷикон кардем баъд ҳамин сферае ки дори шоу бизнес ҳам хел даромадем ба ҳамин хуб ки як сабаби шидаги бисёр одам сабаб шидаги ҳамин корда ба хотир ҳамин мегӯянд ки бизнес ҳам як чиза буд як чи мотиватсия ки одам ҳамун роҳ кади брава не ки бисёр одамон мегӯянд як чи мегӯянд ки вақте ки план А ҳастай нашид план Б да гузар но алфавит у нас не маленький же А нашид Б нашид В Г Д Ж рафтан ки дальше вариант бисёр надо просто найти вариант ки кори бизнеса пеш бари тамом яъне ки ҳамун диҷей аладин сабаби оғози тиҷорати да бале ҳамун шуд ки мара мешинохтан гуҷое ки ман мерафтам ай хотир диҷа аладин кати ман ҳамкорӣ мекардам ай ҳамин чӣ шуда одамое ки бизнесмен шудан бизнесмено уже дар сол 2008-2009 шудан ман мерафтам коммерческое предложение мегуфтан вақте менадидем документ Мансур Нигматов ҳеҷ ки аҳамият намедод а вақте ки ман медонам худам лично медонам мара медидан мегуфтам ки ту диҷей аладин нести ҳо мегӯям мо ки шартнома мекунем мо туро ки медонистем мо дар вақтҳои сурдои ту ремиксои ту калон шудагем мо ай пушт ҳами як частае ки дар бизнес якум бояд одам чеҳраша шинохта кунад ки доверия як ширкат дараи барои ҳамин мо дар ҳам қасол одамое ки катима партнёр будан тозра кор мекунанд тозра любой проектона поддержка мекунанд ягон одамода ман коммерческое предложение кардаги нестам ягон тажда ман тор ҳол ягон ширката коммерческое предложение додаги нестам фақат телефон кати ака ҳамқари рӯз ҳамун маъракаи чанқа ҳамқа Мансур всё шумо навистаги номтон мактаби назошти мактаби назошти умуман аз рӯи иқтисод чӣ кор ҳастӣ Мансур ва дар дил чӣ кор ҳастӣ вақти истод ман бояд гумрук мешудам таможна мешудам ки таможна модарам мегуфт ки Мансур диплом рости гап бас диплом ма корро дӯст намедорам рости гап ман аз рӯи ихтисос нахостам не барои ки же пеш ихтисоси ман вибрад ки вақте ман уже санъатро дидам музикаро дидам ин чизро дӯст доштам ҳамин кор кади рафтам уже ман намехостам ки рости гап уже ягон кори кунам ҳамин кор кади рафт дига интернет кафео дилерски центрро рафтам чизо ба давом додам дар дил кадом корро дӯст медорӣ дар дил ҳамин ки фақат ҳамин як чизро ғайр аз пул майлаш пулро одаме ки дӯст намедорад бо пул шинос нест пулам низро дӯст намедорад дуруст кӯдаке ки яксола мешавад вақте ки пулро метиҳанд ва ба ӯ аҳамият барои чӣ наметиҳад пула мегираву нигоҳ кунад мепарта вақте ки ва ба як бор мера дар пеш пула метиҳад магазин як чӣ мехара ана ман рӯз пулдорзор мешавад ки мегӯяд ба пул любой кора карда
ما فرض کنیم برای چی میگم که در دل کدام کار دوست می‌داری برای که در حقیقت یگان کاری دوست داشته که در دل هست هم نمیرسد وقتی تو بر همون کار نه چگونه خدا هم کارو میرسه بعد بسیار آدم میگن که امی رسلا بیتسه میگن که آدم چه رسلا میگن اما ما همون کارو که به انجام رسوندن به سطح اعلا یک گفتی که یکم دیم سوم چهارم پروژه اومدن نیست به روزون تمام میدونی همین یک چیزی هست که کیفیت من میتونه که من کارو کردم در انجام رسوندم همین در دل ماست که کدام کاری که گرفتم با سطح اعلا به انجام رسوندم تمام همین دل من میشه تمام اکنون بیو برمیگردیم زیرا که سوال سوم سوال در بابت همون سوالهای دیجی الادین است میدونیم که شرطنامه مخصوص با شرکت موبیلی و ویلون موبایل داشتی خدمت رسانی که نام دارد سیمفونیا و در همین خدمت رسانی برای شرکت همه موسیقی که استفاده می‌بردن مشتریان شرکت موبیتون است بود بین تو شرکت چگونه سازشنامه بود و از این کاری تو فایز بود یا اینکه ماوش بله فایز بود نگفتم که این پروژه واویلون بود اون پروژه وقتی واویلون سر دادن اکی جعفر بودم اکی جعفر تازه هستم تکنیکی اما تکنیکال چیزاشون نگاه میکنن اکی جعفر است همون اکی جعفر با وقتی که من از مصفا اومدم با اکی جعفر دعوت کرد که گفت منصور گفت یگون پروژه کردن در کار یگون پریکولو ما گفتم که چی پریکولو کردن در کار ما گفتم یگون خیلی پریکول که بر مردم گفت اینترسی باشه یگون چیزی باشه خوش ما گفتم در وقت با 84 کتی من بودن که نامش حالیش کردم شد با 84 بعد گفتم که بیاگم پریکول کنیم یگون چی نویسیم گفت که ما را منصوب میکنیم بعد از آغاز 10 سکونده بود فورش ابانیت میبرن فورش نمیبرن هم 10 سکونده بود با واویلون پیشنهاد کردیم و وقت ما راستیگه با واویلون دور بودیم بعد اگه جعفر گرفت راستیگه بیاکم برد سیمفونی پارت اف 3 روز پس گذشت که گفت که منصور گفت شما چی کاری کردین شما یا بر ببینید میدرم دیجی الادین 5 تا که ما پوبلیکاسیا کردیم همش توپ داشت دیگه یکم دیم سیم چهارم پنجم در مدت 6 نیم سال فقط ایما جوالش دیگه یگان کس بالا نبرد بعد گفت که بیا کنم شرطنامه که براش شرکت‌ها بسیار فایده فایز کردی کار می‌کرد بله فایز بود چند پول کار کردم کار کردم دین خالتا نه اکو دین خالتا گفتن روبلی نه نه خیلی وقت خیلی بود چیزی مخفی هست کار کرد همین در زندگی میرسید هم چیزی مهم است برای یگان و نستمی که واویلون شرطنامه چی بود واویلون مو سیمفونی که ما چی میگم لیتسو سیموی واویلون بودن در موبیتون هر کلندر رو میبروردن و موبیتون هم چیزا بسیار دستگیری میکنن تور حاضر دستگیری میکنن و واویلون یک از شرکت هست که من رکلامش نمیکنم شرکت بهترین است که مدت уже 20 سال شد من چی رو استفاده میبرم واویلون رو هم واویلون تی رو هزار آمد برای کارگران واویلون که هستن با همین چیزا جوابگاری الان میتونن سال 2002 ایونت اگنس خود رو که آژانسی تدریجی خود رو تأسیس دادی سال 2002 بود 2001 بود 2002 بعد خاطر چی موندم به خاطر که نمر خوشرو است 2002 2001 کم که تعریف بود یک مدت 2002 موندگی بود گفتیم که یک مدت چی رسما 2002 رسما 2002 ایونت اگینست خود آژانسی تدریجی خود تأسیس یافت سال 2011 چیزی ایواز شد نه 2002 ما شدیم ما رسیدیم تا 2003 4 فقط باید میگذروندیم راماتیشن اوجن میکردیم و این چیزا رو میکردیم چیزایی که توی نبود ولی چیزا من در 2004 5 سر کردم معرکه توی همین چیزایی کردم که دیدم که فایده زیادتر است نه که من اهمیت نمیدادم راستیگه خیلی اهمیت نمیدادم بعد فقط کار میکردم کنسرت ها کتی مشهور بودم همین چیزا کردم بودم اهمیت نمیدادم بعد روز به روز رفت که دیدم که شو بیزنس فایده نیست ای توی بیزنس فایده هست بعد 2008 ما گرفتیم اوستر ایجا گذاشتیم و شو بیزنس در اونجا جوش موندیم برای که راستیگه فایده نبود مهنت میکرد چیکو میکرد کانسر میمون چی میموندی آخر میبرومدی یا در کسات 100 میلیون 200 میلیون خرج راست نه بشوی نه که من همین کانسر کردم یک کانسر سوختگی هستم تمام ایگون کانسر من نسوختم چی کانسرتی کردم 100 میلیون باشه پلوس کد برومدگی میگم مینوس خیلی کانسر کردم خیلی نامش مخفی است همین کانسر در کوخ برباد بود 2011 چی باشه 2011 پروست ما گرفتیم برند
باید ریبرند کردیم تا وقتی که سویدنوی بود برند با گرفتم بعد فقط یک ظریف کردی سفید کردم سرخ لوبوی که رنگی در لوبوی استفاده کردم میشه. Мансур ғайр аз ширкати ту дар бозор ширкатҳои ивентӣ зиёд таъсис ёфтанд ки кори онҳо низ бад нест. Рақобат кардан бо онҳо ба ту душвор аст ё не? Не, душвор нест. Фароҷон ин савола бо ки якум одам ту доди нашудам бисёр мара меган акай Мансур конкурентои ту хе ма ростига мегум бо дига ҳар баромада мегум такрор мекунам даже дар Азия плюс чанд бор баромад карагим ман ҳамин гапа 10 бор гуфтагим ки ман дар сфераи кори худам конкурент надорум. ин корат ка ясна барои чӣ бисёр нога ки Мансур барои чӣ барои ҳами состави музиканто ай хидмат состави операторо ай хидмат состави оформления ай хидмат чизе ки ман дорам это ай хидмат дигар ширкатҳо бо ҳамдигар шарик кор мекунанд фарқиятиса баъд проектҳое ки ман дорам ман проект дорам ширкатҳо ягонташ проектҳо надоранд проектҳои худшон ман айдаша мегӯям детский новогодний карнавал вединг церемония романтичный уж ман проектҳои худм ки дорам проектҳое дорам T Music Awards дорам проектҳое ки дар дорои YouTube дорам ки хеш мухтам шино шудаге фарқияти мо бисёр аст фарқият бисёр аст барои одам мегӯям ки акимас не Tojikon Holiday аймо у вақте ки event агентство буд у соли 2009 буд ози мо полный мо теж групп карагем это общий мо полна ма кора дорем сферара ин сфера барои бисёр одам мегӯям яка Мансур и кора ма ягон одам ки конкуренс ма ҳама конкуренто ма чун медонам мушоид ки ягон ташам видео мебинад ан зер видео комментария менависа ма ҳамаш кати гап мезанам ҳамаш кати рафтор дорам рафтори хуб дорам занг мезанам телефонакӣ мекунам мегӯям Мансур чӣ кор кардасти ӯ хеле кам мо ягон ташкили рақобат надорем ростига ман роҳи худам интихоб кардагим ба роҳи худам рафтаистам шояд ки бо ман рақобат ки доштаги бошад не ки ман бо ӯ кор надорем ростига ман роҳи худам катибсиёд Мансур дар яке аз суҳбатҳо гуфта будӣ ки аз рӯи виҷдону аз рӯи инсофат сари вақт андоз месупорӣ. Бале, тоза. Малеш, медонам 100%. Лек медонам як чиз дигаро ки дар ширкатҳои оҷонсии тадорукотии ивент агентство дар вақти ороиш додан туи маърака пул маблағ сарф карда мешавад. Сарф зиёд мешавад. Маблағ сарф фарз кардем як чизро харида ягон конструксияи муайян мебиёрем мемонӣ гул дигару дигар чӣ гуна он хароҷоти худро кам мекунӣ? Хароҷоти худро чизе ки ро мехарам ҳамаш ба квитанс аст. Не хароҷот чӣ кам мекунӣ ки як чиз фоидаи ғайр фоида мемонам вақте ки ман дар болое ки коре ки кардагим фоида намонам ва чизе заказам мегирам ҳамон чизое ки масалан ки худ харидорӣ мекунем барои як туи маърака онро ҳам низ барои аз они ту ҳастад. Бале, аз они ва чизе ки муштарӣ омад ман ки заказ кард гуфт ки ҳамин китобро болош дар сурат азан гӯяк сурат ягон чиро акс розан максро мезам не ки вай намегӯм ки ман дар инҷа дар ҳар як варақ 1 сум дар ин варақ 2 сум расход кард ман ҳамин мегӯм китоби ҳамин як арзиш дам як дона китоб бо нархи 20 сомонӣ аз ин 20 сом аслан китоб чанд сум буд росташро мегӯ китоб шояд ки мумкин 100 сум зиёд аст не китоб чанд сум буд аслан 17 16 не шояд ки ман дар болои любой коре ки худум меҳнати худум мекунам ман фоидаи худам намонда ман чӣ хел корхонаро пеш мебарам дар ҳоли одамое ҳастанд ки олик бояти дуруст аст маош ӯ фарзанд доранд инро фикр карданд агар ки сари худи тоқа мебуд мешуд ки як сомон намонӣ корро пеш барӣ роҳбари ширкат ташкилотчии туи маъракаҳо сабти видеороликҳо иқдомҳои хайриявӣ таъсисдиҳии контент барои YouTube ҳамаш ин дар Мансур Нигматов вақт ба ҳамсари худ кай пайдо мекунӣ пайдо мешуд ту ҳамчун продюсери ҳамсари худ ҳастӣ продюсер ин дар саҳна ҳаст берун аз хона аст дар дурумо не дарун родаи мегӯям вақт кай пайдо дар ҳама чӣ вақт аст одамо бисёр одамо бисёр корро мегӯянд ки Мансур дар ҳама чӣ вақт меоӣ ҳар як чиза мемонӣ вақту соат кади бинем кор мешава вақту соат кади не ки бозам мегӯям ки бояд дар ҳам вақту соат ки ту корро монди ҳамон одам кори туро анҷом кунад агар ки анҷом накунад шояд ту кори ту ақиб мезанад
کاری که این روزا رو دو کارماندگی رو اگر که همین روز کتی شاید با تو گفتم امروز شاید که اون چی رو گذارن تو گویی که مسئول میکنیم گفتی چه گفتی که مسئول ما پگادم میمونه ای پشتی یک آدمش تو پگام من چی گفتم به روز همون روز نه گفتم من همون روز گفتی همون روز بعد جمع پلان کتبوندم ما گفتم من حل میکنم میبینم همین کارو بود کردن در کار همین روز دو بود کنیم все а پگا که دو شد که ما یا اون پلان دیگه خب راستی اینو ما نفهمیدن تماشابینان لازم نه میگی که به روز تماشابینان نفهم تماشابینان نه فهمیدی خودت فهمیدی بله وقت ساعتی معینی که هست وقت ساعتی کار کردن میشه که وقت راقب مونوتون گردن بیرجا تو میگی گفتی که بسیار آدم نفهم شاید تو پگا میموندی به روز شاید که پگا یگون کارت میبرم ایما میبرد همین کار کشولا شده میرفت همین کارو که در وقت ساعت نکنی بگم که در وقت کار گرمی نکنی نمیشه همین کارو در وقت گرمی کردن در کار همسری ستاره صنعت بودن دشوار است خیر بله دشوار است دشوار در چی است که دشوار که اگر که فقط کاری خود نیست داده اینجا اگر که زن خانه‌شین باشد میدونی که خانه میری کاری خانه کرگی تایرنی که وقتی که همسرت که صنعتکار است باید با هم وقت جدا کنی کار وای رو پیش بری کلیپی وای رو کنی سرودی وای رو گوش کنی تفسیر خود رو دیدم نه این کار رو نکنی و شاید پگم عموما رشکین هستی خدا کی رشکین نیست سوال با تو نه سوال با هم آمد سوال با تو بله رشک از این راست صحبت با نگمت فرمود بیروز دعوتی هستن صحبت کرده جوی خودش رو سمیچکا نمیرسه سمیچکا نه جوی سمیچکا ویتامین هست بله من میگم که رشک در وجودی همه آدم هست به روزون به رشک یا رشک هست یک کارکاران هست از رشک روی عقیب زدن نیست حتی که فرزند خودت به روز دور نمیریم با هم دیگه رشک میکنند که با یک بودک هستند میبیون بخیلی میکنند این همی میگم که بخیل نداره او رشکی که درون داره که وقتی که نک ویو نمیدن که پدرش هر دو یک دوست میداره نک چیز هست میفهم که یک هست میبینه کار میکنه خیلی زن است رشک در هم است مرد با مرد بدتر است منصور درباره اقدام‌های خیریوی خود کمی نقل کن نفرانی خیرخواه ای کجا پیدا میشوند بسیار آدم چه میگن بسیار میگن ده آدم شرکت های هستن که با خیر کار دارن همین کار مشغولن بسیار میگن زنگ میزنن که منصور تو میگه آدم رو یک جا میبینی یا دادر یک جا میخوندم ما راستی گپ سپیسکه ما خیلی بسیار است آدم اگه فراد هم یکم جا پوبلیکات کردم راستی گپ یکم جدا نیستم چیست در درس خودم از 30 تا 40,000 آدم است سپیسکه دارم خودم دارم از همه نیازمنده در نیازمنده نفرانی خیرخواه هستن نه از بیرجان فهم از 30 تا 40,000 آدم هستند آدمایی که با کمک نیازمندند آدمایی که خیر کمک با آدم رسونن و یا خود هستن بسیار هم کتیم بسیار آدم که راستی گپ آنها رو نامشون رو گفتن نمیتونن برای که اون نفرانی که خودشون نمیخوان نمیخوان و یا برای که نمیگن هیچ وقت گفتگی نیستن که نام را گیر و بسیار آدم میگن که منصور تو خیر کار بعد از راست دست شب نبینن ما یک چی همین بسیار آدم را میفهمن که ما چیزی که میکنیم با یک کسی دیگه عبرت است ما شاید که میکنیم بیروز یگون کار کرده است دکسش سطح میداره که باید اون کسی برای امروز کمک نیازمند است که نمیدونه چه کنه بسیار آدم نمیدونن شاید که رولی که ما یک ویدیو ما پیش میبره میگم ببیند میگه آن این دو است شاید میشناسه نمیشناسه چه چیزی آدم همه آدم یک کسی دیگه موتیواسیون میده میخواد که آدم خیرها بسیار هستن تازه آدم میکنن راست دیگه ما میقدم где-то یکم میشه کم استاپ کردیم برای چی؟ برای چی استاپ کردیم که راستی گپ کم هر مردم همین چیز پایان رفتن ده اونجا آدمایی که خیر میکردن یاردم میدادن شاید که کسلی که کووید 19 دامی پیدا شد کم ممکن ضرر یگون بیزنسی رسوندگی های شد کم پاشن ما برای همه بسیار که زنگ میزنن میگیم که بسیار باشین شد که پگام کس شد ما یه دو مدت پیش میگذارم
мо дар ҳамин савол аст дар ҳамин бобати ҳамин саволе суҳбат карданӣ будам бо ту Мансур соли гузашта иқдоми хайрӣ сатакси хайр бо нигматов ки ба пеш гузоштӣ ин посухи ту ба блогери рус Михаил Литвинов буд ки ӯ низ 50 таксиро ба хонаи кам неозмандон равон кард. Не вай гирифтаги буд 50 таксия файрот кардаги буд ба таксисто Макдоналдс додаги буд тақсим кард тамом одамоя ҷавоб дод. А вақте ки ман ва дидам рости гап бо як дӯстам ки дӯста тозира дӯста номша наметонам гуфтаву ҳавай гуфт ки ҳамин кора мо карда метонем. Ман гуфтам 100 такси мекунам гуфтам. 50 не як гура 100 гуфтам. Баъд гуфт ки чиқа 100 такси мекунӣ гуфт мо 100 такси дорем. Ман гуфтам ки ман ширкатера медонам 4 тасе рахш такси ва ширкати ҳаст ки 4-5 ҳазор гуфтам такси дор. Гуфт ки не гуфт 100 такси офта наметонем. Хай гуфтам шояд ман кора мекунам гуфтам. Хай шодам дар гурӯҳи худам одамҳо ҳастанд дӯстон ҳастанд гуфтам ки ман 100 такси кардем 100 хона ниёзманда кӯмак рой кардам. Гуфтам тамом тамосумо катитем ҳисоб китоб ку 20 чанд касем гуфтан чанди меғалта тақсим мекунем фама каса як шарик меша мекунем. мо кардем хай якум шагзарон 100 такси баъд 100 такси гузашт шояд як-ду кас мо занг зад гуфт ки ма ака 200 такси кунем ту чанд такси мекунем. Ман гуфтам ки ту амо одаме дар як одам тааллуқ дошт ки гуфтам ки агар ту равию 200 такси кардӣ ҳамун сиёмкаша ман дар рои ку чихе ман харид кардагим ман 1000 такси мекунам гуфтам 1000 такси мекунам гуфтам. баъд чанд гузашт ва ба чанд гум шуда я пайдо шуда гум шудан да видео кардан гум шудан. Баъд чанд кас мо занг зад ки Мансур рӯз пага мебурорам гуфтан. Ман гуфтам бурорам. баъд камака ки аки ташриф ман савол доштам ки ташриф гуфта буд 250 таксиро мекунам. Ага пашисто 250 такси кард. 250 такси карду вай рӯи рост тарафи ман гуфта ин чизро не ки аки ташриф камака хато фаҳмидаги аз сабаби чи буд ки бо ҳамҷа как ташрифа дӯст дорад ва дӯсти ҳам ӯ дӯсти май вақте вай ман дид ман гуфт ки аки Мансур агар мо 200 такси кунем ту 1000 такси мекунӣ. Ман гуфтам ки ма ин гапа гуфтагам барои одам тааллуқ дора гуфтам. ҳамон одаме ки ман визов додаги буд ман ин кори ки хайр пешкуна ку ин чиза дӯст намедорам. рақобат нест дар ин кор. Ман гуфтам ки ба гуфт ки маълум ба рафту шояд ки вай ман нафаҳмид чихе ки ба чанд қапас дошт дар ресторан штагидам ки бачам омадид ки гуфт дада Муҳаммадҷон бачам гуфт ки дада ранги ту хали такси кардиам гуфт. Муҳаммадҷон гуфтам чи хали такси рост дига ман дидам ба чихе дидам настроем вайрон шуд. барои маълумот бача чанд сол аст? 6 ва дури ютуба бачам ҳамаш барои ки аз телефони ман гирифтаги буд ман дар канал ва подписатсия кардагидам рекомендуем дар ҷои ман буромад тамошо кард. Баъд гуфт ки ман дидаму рости гап як тамошо кард хеле хурсон шуд ки яки охираш як гапи камака тези зад ки гуфт ки ина мо ҳамин масъаларо дидем ту масъалаи ҳазортагара бигуфт. ва шояд бисёр одамо ки ҳастанд ки бовар намекунанд ки ҳамин одам корро мекунанд гапи дурӯға. ин ташриф гуфт. Ташриф гуфту одами дига ки мада гуфт не шумо сеюм одам дар байни шумо як нафар дар байни ман буд рости гап ман намедонам. моро занг зад видео буровард ки хай як бора гум шуда дид ягон кор нага бафкам одам гуфтанд ки вай харид кади гуфтасан гуфтасан ки 100 таксиро фарид ку 200 таксиро фарид ку бо харид бо тарзи кумак ихали ки мо мехостем ки ҳамин чи иқдом давом та каси дига соҳиби як ном шавад. баъд ки ма истодум баъд кардам ки чота ба бисёр навистан мауғар гапо навистан ки Мансур кани 1000 таксига войма карихе бисёр мардуми тоҷик ҳами ҳастанд ки содагишон дар че ки то охира гӯш намекунанд гапа фаҳманд ки мардум ки ман чӣ гуфтагиам мақсади ман чия ки мақсад бар як одам тааллуқ буд ига не ки ваё фикр кардам ки ман ба ҳама гуфтам касе кунам. баъд ҳамон одаме ки ман гуфтаги буд гапа ҳамон гапа фаҳмид ки акай Мансур гуфт ту ба харид гуфти ман гуфтам мо ба харид гуфт мо қувват намекунем 200 такси дуруша харид кардан медони чанд қамша гуфтам хай ва баъд ин кора кардан мо рости гап харид кардем рафтем чизоро гирифтем тайёр кардем ҳама чизоро кардем моҳи феврал буд хунук ки хай медонем ки сар мехези чихе барф берун хунук як ман гуфтам ки хай худо қувват метем як кора мекунам. ба кардем корам буровардем видеоро ки хай видео ки мардум диданд ки ҳамин кор мешуда. барои ҳамин любой каса гуфтам ки чизе ки мехоҳем кунем нагӯем. агар ки ин лаҳзо барномаи пуст говорят мешуд як бора даъват мекардем инак дар студия ташрифро даъват мекунем.
ба корат баракат. Лавзае ки ҳар як нафаре ки корҳои хайрро ба анҷом мерасонанд, ин кори беҳтарин аст ва ин кори хайпӣ нест. Ин аслан кори саховатмандии ҳар як нафар аст. Мансур, дар корхонаи ту чанд нафар фаъолият мекунад? фаъолияти мо аз 7 то 8 кас. Ман бисёр одамое ки кор даъват мекунам, оғоро даъват мекунам, ҳамон рӯз ки корро анҷом мерасонам, ҷавоб метиҳам тамом. Чӣ гуна кормандони худро илҳом медиҳӣ? кормандони худро асан бо чӯ? тарзи кор кардан чӣ аст? тарзи кор кардан бо чӣ аст? одами сахтгир асти умуман дар корхона буд. Ман рости кай набинам бо ҳамкории худ танҳо бо табассум. Не, бо табассум дар берун аст. Дар вақти кор дар дуруни офис як чиз аст ки агар ки шахсияте ки як бор гапро фаҳмад, дуюм бор такрор кардан дар кор нест. Шахсияте ки 10 бор такрор кани, уже ки шояд ки ба ӯ фоида нест. Гуфтани гап задан фоида надорад. бо кадом мушкилиҳо ширкати ту дар вақти пандемия рӯ ба рӯ шуд? Дар ширкати ман не. Пандемия дар рӯи дунё бар ҳар як коре ки чизе буд, бар ҳама зарари худро расон. Шояд ки намо одамое ки аренда медоданд ба мо складу офисоро як гап гуфтанд. Ҳеҷ боварӣ набуд ки то моам ҳамин чиз мерасад. ҳатто ки да ӯ расидан барои чи зараре ки да мо расид ба ӯ ҳатман мерасанд. Барои ки вақте ки мо кор кардан натонем даромад нашад, мо пули арендара чӣ хел мегӣ мебуроем? Шахсан ба ширкати ту чӣ қадар? Не, дар ширкати ман шукронаи худо ки ман аз чанд тараф даромад дорам. Берӯзҷон, аз чанд қатонистум, аз ҳар тараф корро пеш бурдум. ҳамин як илоҷ кардам ки бар ягон коргари ман, бар ягон чизи ман зарар нарасонад. Ягон чи нашуд, шукронаи худо. лоиҳаи суҳбат бо Нигматов дар бораи чи ҳастем? ин лоиҳа аст ки ман ҳамин рости гап бисёр ҳамин блогеро ҳамин чизо кор кардам, контентҳои некачестве буровардаги буданд, сифати хуб набуд. Рости гап Берӯзҷон, ман ҳамин корро кардам барои ҳар як блогер, барои ҳар як одамое ки бо саркор бо ютуб доранд, бо ягон чи дида як мотиватсияшон дод ки гуфтанд ай Мансура бояд зур кунем, сано сохтани киса. И беҳтар шуд барои давлати худмо, обу рӯи тоҷики мардуми худмо соз шуд. Агар ки мо як кас чизи хуб намекард, я мотиватсияи муайян барои блогерҳо, бо блогерҳо ки бисёр шуданд, бешуд ягонташ ман то шояд ҳамин охирон якум барномаи суҳбат бо Нигмат ва як тамошо кунам ва пеш ҳай барномаро тамошо ки караги чи шояд ҳамаш шояд ки мумкин планшон будааст ки ман жад кардам ки ман кай кунам баъд вайканда ки ҳозир ҳамаш офарин кор кардастанд. хуб ҳар як кас, ҳар як блогер тарзу усули худро дорад, яъне ки дар суҳбат кардан. Бале, ҳар кас ба ҳар кас маъқул шуда намешавад. Берӯзҷон нест ки бояд то 100 кас ба 100 одам маъқул бошад. Ай 150 кас маъқул мешад ҷавоб нест. айни замон чӣ тавре ки медонем, ҳамзамон роҳбари ширкати Тоҷикон Холидей аст. Бар замин роҳбари ширкати Суруш Медиа ва Суруш Холл. Бале. ду ширкатҳое ки самташон қариб як аст. ғайр аз Суруш Холл. Медиа ва Холидей. роҳбари ҳар душон. Бале. Душвор нест? Не, чӣ ба душвор аст? ҳар дус як кор аст ку. ҳар деш як чӣ гуна корро тақсим мекунӣ? Корҳои шахсие ки ба худи ту тааллуқ дорад дар он ҷо аст? Не, Тоҷикон Холидей. рости гап Суруш Медиа ки мо муштариё дорем бо Тоҷикон Холидей сар кор надорад. Аз Тоҷикон чи вай муштариё дорем бо ширкат ҳар чизе ки муштари худро дорад. Мен саволро ман ба ту чанд бор додам ва ваъда фаҳмида будам 2 сол пеш ки ҳатман берӯз ҳамин сол ман мерам мебиём дар бораи кепкаҳои ту гап задани як коллексия махс дорӣ. Аз куҷо фармоиш медиҳӣ кепкаҳоро? Кепка рости гап бисёрташ Дубай ҳаст. Баъд ҳамин як дӯст дига дорам ки беҳтарин дӯстае аз шаҳри Нью-Йорк ба ман рӯй мекунад. Махсус рӯй мекунад, ба номаи худ нависта рӯй мекунад. Имрӯз напӯшидӣ? Не, имрӯз напӯшид, не. Барои ки имрӯз лейбли Adidas. Семичка пули бисёр мебиёрад? Семичка пули бисёр намебиёрад. Семичкаи чача яке аз дӯсти беҳтаринам аст ва дамас спордаги Берӯзҷони чиза. Оиди маркетинг, оиди ҳама чиз спордаги. Ҳама чи ва ӯ ҳам дар гуфт ва ки дар худ чӣ хел бовар дорад, дамам худш бовар дорад ки на рӯзҳои наздикам витамин С ҳам мебиёяд. Берӯзҷон як марка тавсия медиҳем барои мардум барои чӣ хӯрдан.
این انرژی نیست بیروجان این انرژی یگان گرم انرژی ندارد این ویتامین است برای ایمونیته که آدم ها بسیار پاندمی هست یعنی مگو چی باید؟ تو نمیدونش منظور Так серьезно начал рекламировать, братан, ты красавчик, да? این реклама نیست بیروجان ویتامین C این انرژتیک نیست این ویتامین است برای فایده است برای ایمونیته است روزای نزدیک میشه ان شاء الله بعد میچشه خیلی چش با فکر ما دروندا برامد گرفت که سلافان گرفت خب میشد نصیب شد میچشه حتما се тавсияи ту ба он нафароне ки нав тиҷорати худро оғоз карданд بهز لوشوکی در حقیقت جدی در ارزش من جدی میترسم یک همین که کاری که سر کردن هیچ وقت عقیب نزنن تا آخر روند هر چیزی که آخر دارد فایده دارد برای که بسیار آدم سر میکنن عموما کم کم سر میشه دشواریاشون باشه سر میشه ایما بس میکنم من نمیکنم همین توصیه یکمی هست که حتما هیچ وقت عقیب نزنن چی کارو بعد از گفتن تا آخر برن دویم بر شخصیت ها میگم که همین کاری که سر کردن بیزنسی که خودشون سر کردن با کارگراشون چی ایده و فکر دارن تقسیم نکنن در خود قپنو از لبی همون فکرهای خودشون گفتن گرن همین کار رو اجرا کنن سوم چی است که همه وقت کارگرها رو دستگیری کردن و فکری و یا فهمیدن در کار است نه تنها که گفتن در کار بیروز تو امروز باید کار کنی شاید اینا پرسیدن در کار بیروز میگه که امروز من با فرزندانم با مادرم با پدرم با خانگیام با سر و گشت یگان کار میرم نه که فقط کار خود رو مونده که نه تو امروز بیروز همین رو کن هم وقت با فهمیدن در که امروز میتونن یا نمیتونن هم کار که همین چیز главное همین چیز است و چهارم رو نگفت نیست دوستان این چهارم باشد الفابتی معینی هر نفر یعنی که اگر آ نشد ب است ب نه خیلی ب نشد گ است نه این بسیار آدمی من هستن هم راستی گپ میگم که میگن در همین هر کینو هست فیلم هست که میگه که پلان ب میگن و پلان ب نمیشه میگه بسیار الفابت ناز برش 32 داشت منصور یک سوال دیگر دیروز ما در آفیس بودم با فرهاد اسکندر زیبا صحبت میکردیم و درباره کراکودیل یعنی که تیمسار گپ میزدیم کراکودیل چند خطر شده امروز میدونم که از پیشینه کم تا 1 متر و 40 سانتیمتر الیگاتور است نه کایمان خب برای چی آوردی برای چی آوردی هر یک آدم با یک چی گفت خواب داره ذوق داره ذوق من چی است اکواریوم مثلا من اکواریوم دارم من بسیار چیزا داشتم من گفتم که هم پاپوگ هم داشتم من کراکودیل هم دارم تو موی خیلی چیزا رو دوست می‌دارم برای نگاه کردن وقت نیست شاگردا کم کم نگاه میکنن شاگردا نگاه میکنن که گوشت میدادن بعدن که نه گوشت نه راستی گفت گوشت هم میدادن نه 3-4 بار قپیدم شو که گوشت دادن اونجا فهمیدم که او تست کی چرکین شد و اونجا ما میفهمیم که گوشت دادن اول کالو میشه داره و تست گام میگیره ابیوم میشه تست میگیره کالری داخت بسیار میشه میخرن که تست میشه میبرو ریو کی نسر گشت ها باز نمیجا پونه ها بانداگ داره منصور нақшаҳои ту дар оянда فرزان نقشه ما در آینده من نگفتم سیم که با هیچ کی نقشه رو تقسیم کردن در کار نیست چی نقشه داری کردن در کار که مردم ببینن وقتی نقشه رو میگی راستی همون کار با من راستی با چند بار گفتم وجود دیدم که در دیگه جا کردم و دیگه من بس کردم نقشه رو گفتن نه که نقشه‌ای که من در همین آخر سال دارم یک نقشه هست که هم با فایده مردم است هم با فایده من است هم با فایده آدمایی که کتیم هم میشن هم کار میشن هم فایده رو میبینن دوستانی عزیز یادرس میشم که امروز مهمونی ما در پادکست تری مدویدیا روبری شرکت توجیکان خالده روبری سروش خال و سروش میدیا منصور نگمتوف بود تشکر زیاد که امروز اومدی هزار رحمت فرجان هزار رحمت که ما رو دعوت کردین وقتتون دریغ نیافتین خوش آمدین خیر یکم چی رکلام میکنم که ویتامین C بیو رکلام دوستانی عزیز خود و نزدیکان خود رو اجازه بدید خیر